Bazalwane Jesu Kristu yabuse kuze wayiphakade mama wethu nombulelo bazalwane siyahamba. Manje khana abafundi noma sekhanja bazalwane. Sonje bazalwane kuyileyo nto nje injabulo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siphelezela umama wethu umama unombulelo sonje okwenzakala ekhaya abafundi njengamanje ayivezele nje bazalwane ukuthi kuba njani ekhaya abafundi bakhanja. Abangani bakhe awuye phansi hayi akahamba uya kulabangani bakhe Hayi wena siyabukwazi kamnandi bazalwane cela ukuphinde ithombe ke manje bazalwane kumnandi ekhaya abafundi.